Xeyirli ertə Tataristan Dövlət Televideniyasının yanılıqları шығарылышын başlayıb studiyada Anya Gıbadullina. İgin qırlarından qovanışlı xəbər. Tataristan iginçiləri 1 milyon tonna aşlıq soqtırdılar. Ondırışlılıq boyunca aldığılar ətində Tətiş, Qoybuş, Şüprəli, Kama tamağı, Yeşilüzən həm Spas munisipal rayonları tıra. Tataristanda 1 milyon tonna aşlıq soqtırılığı bilən Respublika xalqın Tataristan Respublikası rəisi Rüstəm Minnixanov qatladı. İginçiləri bizning tırışlığına rəhmət deyib yazğan ol özünün Telegram kanalında. Bu rayonunun Avangard agrofirmasında bugün 17 min gektar birtükli kulturlar şeşilgen barlıq iginlərinin 30% jeyib alınған. Ауыл xizmətçilərinin tırış xizməti turunda kilesi materialda. İlmir kombaynşa mexanizatorlar nəslindən. Ətisi ғümür boyu kolxozda, traktorında da, kombaynda da işləgə toru kilə. Bugün də aldınğı iginşi. Kişkinədən ətisi bilə texnika yanında qoynaşıb öskən yigitinin mexanizator hünərin saylağı kişkinədə tügəl. Dünəyində mən kombaynga birinci tapqır 17 yaşında oturdum. 3 sezon əti bilən işlədim. Anlarıqsın indi işinin tərtibən anlağından soň üzümə kombayn verdiler. Məktəbini tamamlağaç İlmir Sırayev Boğa Veterinariya Texnikumunda bilim ala. Biride oxuğanda oxucayğı yol vaxtında ətisi bilən temir karabda sap-sarı qırlarını ingley. Ağıl havasını sulab, jir suluşun tıyıb üskən yigit şəhərgə kitiyağın uylamıydı. Üzümə 190 gektar jir da verildiler. Bir özüm şunda soqtıram. İlmir kebek student yaşlar ağıl kucağlı ülkesinde bek tilep katnaşalar. Boğa Veterinariya Texnikumның student atrada rayonның tırlıkçılık hem ilginçlik ülkelerinde işley. Bize 20'den artık student, alar veterinarный instituttan, akademiyeden kelip işlediler firmalarda, kırışlarında katnaşalar bek katı. Tataristan'da yaş kombaynçılar arasında hizmet kişisine dan Respublika televizyon konkursu başlandı. Konkursunu uyuşturuşlar Tataristan Respublikası Ağıl Xo'jalığı hem Azıqtılık Ministerliği. Aksiyanın tüp buruşu ağılda yaşlar arasında işçi bilgiçliklerini popülerlaştırı. Biz ise o şiratımızda yaş kombaynçı İlnur Sirayev'e əlika konkursta uğuşlar tilep qalabız. Qoybuş bölükçesinden Ranis Ahmetşin, İlnur Qadirov, Tataristan yanılıqları. Tataristanda yol günləri issi bulur deyib vəqdə etələr. Şulay bulğaş qala xalqı başlaşa su yanlarında yol etəşək. Su deməkdən bugün Gorki isimindəki Yeşilüzən zavodunda Meteor 2020 tüz yerişli passajir sutnısını suğa düşürələr. Ol xalqımızның tanılған şағiri Sovetlar Soyuzu geroyu Musa Jalil ismini yertəşək. Başqa temalarga Tataristanda yaşaучылар kontrakt boyunca hərbi xizmət bilən kübrə qızıqsına başlagan. Үзәк hərbi okrugdan kontraktlар түзегән hərbi artilleristlar Ырымбур янында hərbi өйрәнү үтәләр. Hərбиләр составында Татарстаннан да солдатлар бар. От ориентира 2 наблюдаю БМП. Кырал артиллериясы тауышы Ырынбург янында яңгырый. Тотский полигонында практик өйрәнүләр бара. Үзәк хәрби округының хәрбиләре, контрактчылар күнекмәләр ала. Цель 107. Осколочно-фугасным. Дошман позицияларын һавадан эзләделәр. Координатларны җиргә тапшырдылар. Бөтен нәрсә исәптә. Сугышчан бурычны төгәл һәм тиз үтәү команданы бердәм итә. Ориентира вправо 0,50. Выстрел! Куелган максатка ирештеләр. Дошман объектларына билгеләнгән һөҗүм ябык ут позицияларыннан ясалды. Өйрәнүләрдә 10 берәмлек техника кулланылды, 100гә якын хәрби хезмәткәр чыкты. Алар арасында Татарстаннан да солдатлар бар иде. На гражданке работал долгое время в сельхознаправлении. В связи со сложившейся ситуацией в стране поехал защищать родину. Здесь ничего сложного, все обучаемо, офицерский состав помогает, инструктора помогают, готов защищать родину. Победа будет за нами. Иң кирәкле хәрби учет белгечләренең берсе булып контрактчылар, артиллеристлар тора. Татарстан герое сайтында аларның бөтен исемлеге бастырылган. Алар арасында пилотсыз очу аппараты операторы, инженер төзүче, артиллерия системалары өчен хисаплау, белгеч радиотехник, техниканы ремонтлау буенча белгеч, машина йөртүче, элемтә белгече, фельдшер, санитар. Соңгы өчесенә хатын-кызларны да кабул ителәр. Шулпан Амири, Алмаз Хакимов, Татарстан яңалыклары, Ырынбур өлкәсе. Бүгін кеш Казанда күпләр яратып өлгергән Мин күкне сайлым бәйрәме узачак. Чара кичке сәгать 6-да башлана. Мәйданчыкта хәрби хезмәткә сайлап алу мобиль комплексында эшләячәк. Анда Россия кораллы көчләре вәкилләре халыкка хәрби хезмәт үтү шартлары, ташламалар һәм хезмәт итү турында консультация бирә. Быел традицион авиашоу булмый дип кисәтә оештыручылар. Аның каравы тамашачыларны данлыклы Любе төркеменең чыгышы көтә. Мин күкне сайлым бәйрәме үткәрелү сәбәпле көндезге 2-дән төнге сәгать 11-гә кадәр Сибгат Хаким һәм Бандарин урамнарында транспорт хәрәкәте вакытлыча шикләнә.
Hürmetli televizor karşılar, yanılıklar çıkarılışı tamam. Efiribizne uağa çıkarılışı, andan son hayırlı gün Tataristan tapşığı devam ete. Yanı Tatarjanı proyektini təqdim etəbiz. Biz yanılıklar icad türkümü bu atnağa sağ bulaşabız. İsyan emin bulığız. Tataristan Devlet Teleradyo Kompaniyası, Tataristan Müslümanlarının diniye nazareti, Uağaz televizyon aşı konkursunu e'lon etdi. Garizalar 2023 yılının 1 oktyabrına kadar video yazma ravışında kabul edildi. To'liq ma'lumot trt.sizikcha.tv.ru saytında. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu hürmetli din kardeşler. Müslüman kalendarının 1 ayı bulgan Muharrem ayı uzub bara. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin Muharrem ayın Allah'a ayı dip bilgilevi ona derece bire. Bu sözler izgilikler kılıp, gıybedetlerimizni arttırır için yeterlik sebep bulurga tiyiş. Şuşu sözlerini şınga aşırıp, televizyon ve gaz aşık konkursun devam ettirebiz. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah Teala'nın rahmeti ve bereketi barşamıza da bulsaydı. Şolay Rabbimiz Allah bizge her birimizge de kurkem ahlak iyesi bulurga nasip eyleseydi. Ayye, şundan da biz bugün sizin bilen kurkem ahlak turunda söyleşip öterbiz. Elhamdülillah biz mene namaz okuy başladık. Elhamdülillah biz oraza tutabız. Ondan sınırsam. Galimlerimiz Müslüman kişisi bir kaşına tik durmaz diye ettiler. Hem şuşa 2, 3, 4 amel üstüne ol görkem ahlakın kamilleştire başlayacak. Oraza bulsun, namaz bulsun, her birisinin maksatından dış tesiri de var, eseri de var. Hatta ki Ramazan ayında oraza tutkanda biz getiririz bir ayet. Hem ahırında ise Allah Teala لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ belki siz taqva bularsınız dey. Elbette biz bağlarımızga ulam, kızım, terbiyeli bulup üstüp eytemiz. Lakin şul terbiyege özümüz iyi misin? Terbiye bitul, ahlaklık bitul, eşkirsizlik kibik nindir eşki sıfatlar gına tügül. Ol bizning tışkı sıfatlarda, ol kiyinu ravuşu, aşav, eşiu, hem başkalar. Eğer de birer hatın kız yarım şerek çıgıp, bütün iratlar mena qarasın öyle deyip ötüp gite iken, manda qayda edeplilik. Ol özüne 2 günah ala. Birinçiden şulay etip kiyinip gavretin kuşatkan için, ikinçiden niyeti için. Elbette, mınday ravuşta biz bağlarımızın terbiyeli olmayız. Lakin kıyamet kirinde en ağır eybirlerinin birisi bulgan kurkem ahlak, bu dünyada işlenirge jingil bolan eybir. Vakitini aram etip gıybet satma, kıyır satma, rencetme, kişi malına kirme. Kirisinçe, kurkem ahlak ol neyse de bulsa işlevden tış el ol, nerse de bulsa işleme tıyılıp kal. Bir günde Peygamberimiz yanına bir kişi kile hemen karşına basıp ondan sonra ey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nersesin ol din. Peygamberimiz ona ol kurkem ahlak diye cevap kaytaram. Şundan sonra bu kişi anın un yağına aşağı. Hem şuluk sıravını bire. Ey Peygamber nerse ol din. Peygamberimiz ol kurkem ahlak diye. Şundan sonra kişi anın sol yağına aşağı. Hem sırav bire. Ey Peygamberimiz nerse ol din. Peygamberimiz kabattan cevap kaytara. Din ol kurkem ahlak diye. Hem bu kişi anın artına okşağa. Hem şuluk sıranı bire. Ey Peygamberimiz nerse ol din. Hem Peygamberimiz ete din o senin aşılanmağın dey. Yani Peygamberimizin nişikkine anın aşıውን getirge teleseler de ol ete din o senin aşılanmağın. Çünkü ol nasıl deyip etti? Din ol kurkem ahlak deydi. Rabbimiz Allah imanını, şanunu barlıkka getirgenden son. Ol iman, ey Rabbim meni küç et, mena küç bir deydi. Hem Rabbimiz Allah anı yumartılık hem kurkem ahlak bilen kişeytti. Hem şulay Rabbimiz Allah şanmağını, küfürlükni barlıkka getirgenden son şulay yok. Küfürlük anlaydı. Ya Rabbim meni küç et deydi. Hem Rabbimiz Allah anı saranlılık hem naşarxılık bilen kişeytti. Şuna göre cemaat, eğer de bizning kumirimiz Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tugul iken, nindidir bir jirşi, futbolist, hokkeychi hem alla kimler bulurga mümkün. Demek biz şul kişiga o'xshatib o'zimizni tutamiz. Şul kişiga o'xshatib kiyinamiz, oshiymiz, ishamiz. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kimning bu dünyada eng yuqori ahlak shular qiyomat kunida mening bilan birga bo'lurlar dedi. Unutmayıq Tatar xalq maqalin kimning arbasına o'tirasan, shuning jirini jirlaysan. Endi biz
кемнәрнең арбасына утырдык бу дөньяда, кыямәттә дә шул кешеләрнең арбасына утырып, шул кешеләрнең җырларын җырлап, шул кешеләр белән алар кая бара, шунда барырбыз. Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә дә күркәм әхлаклы булырга, югары әхлаклы булырга һәм инде әлбәттә уңышка ирешүчеләрдән булырга насыйп итсә иде. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Вәгазьләрне 15 яшы тулган һәркем видео язма рәвешендә җибәрә ала. Электрон адресыбыз tvvagaz@yandex.ru. Ә бүгенгә барыгызга да саулык, сәламәтлек теләп сау булашам. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.